reka masuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza aho muri hose mu bice bitandukanye, abo mu Rwanda nabo hanze y'igihugu cy'u Rwanda muba mukurikirira amakuru atandukanye, amakuru avugwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Niki kiba gikomeza kugenda kivugwa. Hanyuma rero inkuru nkuzane muri aka kanya nuko birimo biravugwa ko umushoramari Simba Ngezayo yiciwe Igoma mu gihugu gituranye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu gihana rero imbibi n'igihugu cy'u Rwanda mu mupaka wa Rubavu muri iriya ntara y'Iburengerazuba. Umushoramari Simba Ngezayo biravuga ko yarasiwe mu muhanda wo mu mujyi rwagati Igoma, ubwo rero ngo yaravuye kujyana umwana we ku ishuri riherereye hafi aho mu gace ka Vonka. Abatanga ubuhamya rero babibonye bavuze ko umwicanyi ngo yarari kuri moto. Simba Ngezayo akimara rero ngo kuraswa yahise yihutanwa ku bitaro bya Hill Africa, ari naho rero yaje kugwa nyuma y'iminota igera kuri 30 rero agejejweyo akimara kuraswa. Perezida wa Societe Civile Goma witwa Mario Nagavo yamaganiro kuri ubwicanyi, asaba ko hatangwa ubutabera. Uyu mu perezida wa Societe Civile Goma yagize ati Societe Civile n'abaturage muri rusange twamaganye ubwicanyi bwakozwe ku manywa y'ihangu saa moya minota igera kuri 20 bukozwe n'amabandi yari kuri moto ahantu ku Karubanda, bukorewe Simba Ngezayo, umwana wa Ngezayo uhagarariye hoteli ya Carine Towers. Hihutirwa rero gukorwa iperereza ndetse no gukurikirana izo nkozi z'ikibi nkuko uyu mugabo yabivuze. Ubu bwicanyi rero bukaba bubaye mu gihe hari hashize igihe kitageze no ku kwezi undi mushoramari arasiwe iwe mu gace ka Keshero, naho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Simba Ngezayo ni umwana wa Victor Ngezayo, mushoramari ufite amahoteli menshi mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Muri 2008 undi mushoramari wo muri uyu muryango Albert Ngezayo nawe yishwe n'abantu bitwaje intwaro mu gikorwa gisa neza n'icyabaye kuri Simba Ngezayo, akaba ari mu by'ukuri yarasiwe Igoma. Ivuga ko rero yarashwe n'umuntu wari uri kuri moto, ahita akomeza hanyuma bahita bamwihutira bamugejeje ku bitaro, aza rero guhita ahagwa nyuma y'iminota igera kuri 30 nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye cyane cyane byo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu rero mu by'ukuri navuga ko wenda haje agahenge ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuva yagera ku butegetsi, cyane ko yashyize imbere cyane ibijyanye n'umutekano muri rusange ndetse no kurwanya imitwe yitwaje intwaro ibarizwa cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo mu mashyamba. Ariko kugeza amagingo ngaya ni igihugu kinini, ni igihugu gikomeye, ni igihugu gifite amabuye y'agaciro, ariko nacyo wareba kujyanye n'umutekano muri rusange ukabona ko igihugu gituranye cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiracyafite akazi gakomeye, kiracyafite mu by'ukuri urugamba rukomeye cyane rwo kubaka umutekano cyangwa se rwo kubungabunga umutekano w'abaturage muri rusange, kuko byakomeje kugenda bigaragara ko imitwe akenshi irwanya ubutegetsi butandukanye, yaba irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda muri Kongo, muri Uganda, mu Burundi, yose ihungira muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi bisa nkaho byananiranye kugira ngo bayihashye mu by'ukuri ibashe kuhava mu buryo bwa burundu. Ni igihugu rero mu by'ukuri navuga ko byibuze haje agahenge kuri ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko na biragaragara ko gifite akazi gakomeye cyane. Niba umuntu ashobora kujya kuri moto akarasa undi ku isaha y'isaa moya n'ategera kuri 20 za mu gitondo, birumvikana ko ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukivuga rero ku bijyanye n'igihugu gituranye cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, reka nkubwire ko Guverineri Munyentwari Alphonse yavuze abemerewe kwambuka imipaka ihuza u Rwanda n'iki gihugu cya Kongo. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Munyentwari Alphonse kuri uyu wa gatatu Gushyingo 2020 yatangaje ko imipaka ihuza Rubavu na Goma ndetse n'uhuza Rusizi na Bukavu idafunguye ku bantu bose. Aganira n'itangazamakuru Munyentwari Alphonse yagize ati bisobanuke neza, ntabwo abantu bose bemerewe kwambuka umupaka ngo bajye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko byari bisanzwe mbere y'icyorezo cya coronavirus, ahubwo abemerewe n'abafite impamvu zizwi nk'abanyeshuri, abaganga, abacuruzi nabo bibumbiye mu makoperative, abarwayi n'abandi bafite impamvu zigaragara kandi zizwi n'ubuyobozi muri ako gace. Uyu muyobozi kandi yavuze ko abo nabo bemerewe kwambuka umupaka batazajya babikora buri munsi, ahubwo bagomba gutura muri kimwe mu gihugu bafitemo inyungu. Yagize ati urugero, niba ari umuganga ukorera mu Rwanda avuye muri Kongo agomba gutura mu Rwanda kuko
atazajya yemererwa kwambuka uko yishakiye nk'uko yajyaga abikora mbere y'iki cyorezo. Yemeje ko rero inama yamuhuje na mugenzi we w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Kasivita Nzanzu Kari yari igamije kurebera hamwe uburyo bakomeza gufatanya kurwanya icyorezo cya COVID-19 ndetse no koroherezanya ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ubusanzwe abantu bambukaga ariko bafite impamvu zizwi nko kwivuza ndetse n'abacuruzi bibumbiye mu makoperative, kandi ngo bazajya babifashwamo n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bo ku mpande zombi, no kuvuga yaba uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo rero gifashwe nyuma y'inama yabaye ku itariki ya 2 Ugushyingo 2020 mu mujyi wa Goma, yahuje intumwa z'u Rwanda zari ziyobowe na guverineri w'intara y'Uburengerazuba Munyintwari Alphonse, mu gihe ku ruhande rw'intara Kivu y'Amajyaruguru hari guverineri Nzanzu Kari Kasivita. Hanyuma tujye muri Uganda. Muri Uganda biravugwa ko General Muhoozi, umuhungu wa Perezida Museveni ndetse na Bobi Wine batangiye rero guhigana ubutwari. Ese bimeze biti? Umujyanama wihariye wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu by'umutekano akaba n'umuhungu we Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yatangiye guterana amagambo na Depite Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu gihe habura amezi 3 yonyine muri Uganda hakaba amatora y'umukuru w'igihugu. Uwa kabiri nibwo Bobi Wine yatanze kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Gashyantare umwaka utaha, nyuma yo kwemezwa ku mugaragaro nk'umukandida ugomba guhagararira ishyaka NUP National Unity Platform. Uyu mugabo wari umaze imyaka igera kuri 3 atangaje ko aziyamamariza kuyobora Uganda, yavuze ko yiteguye gukura ku butegetsi umunyabugugu Yoweri Kaguta Museveni yise ko yamunze igihugu cya Uganda, nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Robert Kyagulanyi yavuze ko Perezida Museveni ari umuntu waranzwe n'ubugugu no gushaka kwiharira ubuyobozi kugeza ubwo yakuraga mu itegeko nshinga ingingo ijyanye n'imyaka umukuru w'igihugu adakwiriye kuba arengeje ashaka kuyobora Uganda ubuzima bwe bwose. N'amagambo atakiwe neza ibukuru bituma General Muhoozi Kainerugaba amusaba kureka iterabwoba, ngo kuko anashatse kurwana bamutsinda mu buryo bworoshye cyane. Ko mu gitondo cyo kuri wa 2 tariki ya 3 Ugushyingo 2020 ku cyicaro cy'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda IRMCT i Arusha ni mu gihugu cya Tanzania, igihugu cy'igituranyi, hasubukuwe rero urubanza ruregwamo Turinabo n'abareganwa nawe bashinjwa rero kugerageza guha ruswa abatangabuhamya bagamije rero guhindura igihano cyaha Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi mu gihe cya Jenoside. Hatangwa kandi ibimenyetso bibashinja. Inyandiko y'ibirego irega Maximilien Turinabo ndetse n'abareganwa nawe Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatuma, Dick Prudence Munyeshuri igaragaza ko bashinjwa ibyaha bibiri byo gusuzugura urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR n'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko rwa Arusha, ndetse n'icyaha kimwe cyo gushishikariza gusuzugura ICTR. Inyandiko y'ibirego yemejwe n'umucamanza Sion Key Park ku itariki ya 24 Kanama 2018 nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma ubushinjacyaha bwatanze inyandiko yahinduwe ku mugaragaro inyandiko y'ibirego tariki ya 5 Nzeri 2018 ku itariki ya 17 Ukwakira kandi na 19 umucamanza witwa Van Johnson yemeye icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo guhindura ibirego biregwa Turinabo nabo bareganwa. Inyandiko y'ibirego itangwa ku itariki ya 21 Ukwakira no kuva mu kwezi kwa 10 2019. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko Turinabo n'abareganwa kuva byibura muri Kanama 2015 haciye imyaka igera kuri 5 kugeza muri Nzeri 2013 haciye imyaka 3. Icyo gihe ngo bagerageje guhindura igihano cya nyuma cyahawe Augustin Ngirabatware bivanga mu butabera mu buryo ngo butaziguye cyangwa binyuze mu mabandi, harimo gushyira igitutu, guha ruswa cyangwa se gukoresha abatangabuhamya barinzwe. Byongeye kandi cyangwa se mu bundi buryo ubushinjacyaha buvuga ko bashishikarije abandi gusuzugura urukiko bivanga n'abatangabuhamya barinzwe. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Dick Prudence Munyeshuri na Maximilien Turinabo ngo barenze ku bushake ku ngamba z'uburinzi zategetswe n'urukiko n'urugereko rw'ubujurire, bagaragaza umwirondoro w'abatangabuhamya barinzwe, kandi ko Dick Prudence Munyeshuri yabujije kuvugana n'abatangabuhamya barinzwe mu buryo
butaziguye azikorera binyuranyije n'amabwiriza y'urukiko nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Nyuma nk'uko UNRMCT yakomeje kugenda bitangaza, bagize bati itangwa ry'ibimenyetso bishinja mu Rwanda mu rubanza rwa Turinabo na bagenzi be rirasubukurwa uyu munsi mu gitondo saa 4 saa 2 ku ishami rya RMCT Arusha mu gihugu cya Tanzania. Iburanisha rirabera mu ruhame. Umutangabuhamya TNN 31 abazwa mu ibaza rinyomoza nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma ikindi nakwibutsa nuko muri Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda Augustin Nyirabatware, uyu yari minisitiri w'igenamigambi, umwanya yagumanye muri guverinoma y'abatabazi. Muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yabaye kandi umwe mu bagize komite y'ishyaka MRND ryari ku butegetsi mu yari prefegitura Gisenyi, muri komite ya MRND ku rwego ndetse na komite ya tekinike ya komini ya Nyamyumba. Augustin Nyirabatware yahamijwe n'urukiko rwa Arusha ibyaha birimo gushishikariza no gufasha gukora ubwicanyi atanga intwaro mu cyahoze ari komine Nyamyumba. Yahamijwe kandi igihano cyo gufata ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Muri 2012 urukiko rwa Arusha kandi muri Tanzania arumuhanisha gufungwa imyaka 35. Muri 2014 yarajuriye urugereko rw'ubujurire rw'urukiko